Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Khasi Students Union Laban Circle kalalai ai nak jingtho chaka office jong Deputy Commissioner East Khasi Hills bandawa bagi board district ki dewan pinchtom yakin nong yalam jong Vishwa Hindu Parishad nani VHP kabalai procession hak artrik uyayong arajar arfulai kabadai ru kasingi bulai President ke KSU Laban Circle Ruben Najar ulong baka jingi procession jong ki VHP kadai ke jing pin ibo jong ki brio ki babuat nyam ki balalai ban pethut pat perta Jai Shri Ram hakmat ke yang mani jong ka Laban Presbyterian Uni undang yalam ke isu ulang baka sengi bagi Hindu girakhi ya karam Navami kadai haka lai pau tarik uleber Henry gini ki VHP hasilong kila pelong kenang haka artarik uyayong kabadai ka sengi ubulai susu ulang ke isu kelayo jingtip bagi don ki kenhun nyam Hindu ki batungun pelong biang kum kani garali haka sengi Good Friday bat ulama ham balada ki board district bat ki board pulet kim laban khanglan ke isu kan haban shim dala ka jong kasin jam Tengok. Boleh. Turhi. Wana uni usai il jog pek la kajong. Uni turhi. Luar kita dong. Unda boyu. Jaya pun gimana kan he. Wapli ini gimana ni. आपका गलती itu गाड़ी कौन घुसा मेरा घुसा ना इसका गाड़ी घुसा अंदर हम कैसा पीछे कैमरा है इधर आपका कैमरा है इधर गाड़ी चलाता है काके नहीं मालूम पड़ नहीं आपका हम देख रहे हैं आप कैमरा है कौन ओवरटेक किया कौन अभी कैमरा है आप देखो नहीं ओवरटेक काबिल हम तो जाएगा हमको क्लेम स्टेशन से जाओ हम तो जाएगा हां ठीक है कौन गाड़ी घुसा अंदर देखो आपने आप वीडियो कर रहे इधर आओ आप वीडियो में फोटो इसके पास हो गया इट हो गया रिकॉर्डिंग करो सीधा करके जो सीधा करके kum kaseng ni buram ya baro kinyam Henry hakaju koporu ni dawa ba kiwiru kiriban buram markeliang ke ike jingja ka ba pen bitar ya kum ya kaseng bagi ko jaga bendri baro hawe ba artrik u April kini ki VHP kumbayong ki Vishwa Hindu Parishad kila penlong ya karali ke bastang narun tena lungjiri bat kilayat du haki lenti jong kalaban haka singi sandi kabri tasing blay bat hakani ka kawe ka jing ka hapor bikiat di halaban ni udak kila sange habar ka laban President Judge bat hantu kilaya hala bigi slogan ki jong ki Jai Shri Ram bat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provok iki Kristan jong kani ka jela bat kum ka senghi nimla bancu snapchar kit ka ba sungulingo kalong ba hatu kasi ki dondu ki pulet jong kalaban PS hindi kimshim lale ya kunu ka kimshim lale ban pelat iki tuki brio ban ong ba kinya chakmat hindi kila shulong tangki nong petkai bat ngi kondam ru ya kacing bamla jong ka laban PS bante lakam ikini ki nong buat nyam ba hadu ba kena pentut ru ya ka nyam jekiwe pat kum kini ki boro nginumla ban kum kaseng nginumla ban simsting ba hakani kasing ngila yo kren disi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jong kani ka VHP bandi ban pinstom iki namar ba ka jingle ka jungki ka along sabapalat ba ki pentut ya kaya kayeng ki long ru ba ban penting pensmit kani ka jingya drali kamlong ke hindi ka long tang ka jing pinibor ki nongya lenti ki yosuru ba kum kini ki bri ki badon kani garali ki ong ba in pen kelaya kum kelaya syaka Hindu state bat kum ju ba ka ki ba jah Gujarat riots ki Muslim ki ba adab kinja kum ki ju kinja shashilong tu te kum kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu Parishad bat ka gentu iki bor penyat bakade ban le no bat hakaju ko ka
keruak ka basyai si kinu kinyam ba kum kaseng ni buram mipi inde piru pi ban buram markeliang kum gini kisni ni la syai ka di Good Friday ba Easter Sunday ni la shu yo jing te biar bagi don ka tu kan ni kikin hun kimut ba ki ba mut banyak derali ni la let ya keren UDC nakaliang jung DC ong ba kamsim don ya kunu kata berkumjur nakaliang police department endre lada don kum kita ki kum kasengi ngin pendramjur pala ta kibor penyat kimla bante lakam ki kasengi kencim ya la kajong kasing jam pe jingsha ka kani kala jan ru artrik u April ni dangwan ta singi thodi ni imut ba kabor penyat nak kapor support kan pet hi ki jing bakala ende ngi ipat bagi sus ngap jar teng ni bagi sing balang dikiyat terali dikiyat position deki le bakala kan mordor ya katu kami di kila asya kendang kila asya wat ende bale pat kum kini kiseng pat kabor ka no shil ka bor penyat kilo shiliang kum kita ki ngi nglaban priang tingila ong UDC ba kidai ban sim mordor kidai ban sim action mordor badai begini ki VHP bagi ban kod ki ban saman ki bat ngila ujor bakumnu hakasni Sunday kila ai permission ku mengitip kan ka ram navami ka kila ski celebrate hapo all over India hakalai putri te balik pat hakajela ka cungi ki penoi kan ha artre Januari kata dia sni uble kani ka kamde ka longtang pan provoke ki Kristan ki jungi hadi hastir ngishu ya kata apa ngimla pan patai syai ngishu kumbang ala kremne bang ngishu osngu bakala pan don kum kita kirali la syai kasni de kibe ki kenhun balang donc balik nyam Hindu di kum kita ki nak yang jung DC ki ong ba ki kampat ai permission yunu nak yang ki tengah buat pulit ki ong katahi ba ki simtep ba kadon kum kata ki boro di hendai lalaki ya keyboard beripet bagi pulit hi di ban te lakam om kumta te kasing kencim la ka jong kasing jam ni buram ka borok kinyam hendai kiru ki di ban buram markeliang ini ladaki ki pentut ya ka jing nyam ka cungi jika jing nyam ki Kristan ka Good Friday ka Easter ka Christmas tingiru la don ki puja ki jongki ngiru kum kasing ni bul ki isu punya ki bagi don niat rally hak pot puja ni rumile kunju ban pentut iki kumbaki pentut ini kumbagi ong India is a democratic country the biggest democracy in all over the world te iki kumha laban kibun ki nyam ba shongkre antu ngimdi ban punwan ra ya kata ka jing ya per nyam hapdeng ki para bre la don kum kita ka kum ka senghi ngin la ban sangap jar ngin sim ka jongka sinja hoi ngatrai ka don ni ka jingpet na kaliang jung DC begini yo ban niat ya negarali hendai hadu mentang ilang file ki RTI bagi dang pet kum ya ke permission ke application ke juki ke nam takanu ka nomor bagi apply wah ringan tangi salah mencoba